abusuafo me ma wakwaba e de ba attention TV so ene no first time I will share de ene mesre so be mia subscribe button so adoma no de ehu hia pa na we mia so amai e be ya de video bi etuma wonso wonsa e be kem owia like video we na share na ma afoforo nsa nkeb owia no atro wadwe comment section yako weekends naba na weekends ni mu de nsempi na ekoso ai na dodo na no ye be hwase efi jakapia ni cinema na ehye na dodo de tu media no se na ye ne fie no e ba abonten se na enye ne fie na so kirem se e ni cinema eno na nchen no akwanhia foforo esensi e wo East Legon aya no kra no eja hyehye ebe mu abusuafo se wodofo bi epie efifie beye efiada ebesi enne na wonte ne kan na mesre se wo be frɛ no na wohu se ne ho ye anase ne ho nye na enya saade a enne nsempi esi abusuafo enne asem bebre na abetudwa na ansa na no ye bedi kan abo ewra ka bi a kyese ahye esi East Legon ai na nsempi edi echire kyese adansefo amo ho no aha amu kyerem a na eye overspeeding na edesa akwanhye ebae ema fire service for kra no kyese amode omo ebegim we dey am say Ghana for ebebo fire service for abaso if someone ya ade pa we dey omo bana mu de nsuo na ebae ama fata nkasa amba na epia ewo ho a eye John Dumelo aha ono kra odinini ekokyerem wo ho ema ohun se na asem no nini na ebeye abusuafo mo man hwe video no na yentie adan eyewitness na wo ho no ohun anase on kyerɛkyerɛ ekwan a esi fire accident nini na esiye na ansa na yebekɔ no numbers na wo screen so no betimi afrɛ na opese yebɔ dawuro ema wadwuma bi wo company bi wo frɛ ya kyese aha attention TV ye no obedidi nkomo kama na ya bo wadwuma ho dawuro e de ama kama ebe ya atofo nso ebetimi abetobi ebusuafo mo man hwe video no embra sam no ye tetese eye nipa for na ahye yesi nipa tu na ahye wadahoma wona wani kotra wisira hune santam odi ehunu asana ka sandet ye wadahoma entino asisi anu biso anu na nipa mienu emsemba mienu no mo ahye omachi cry say beyond recognition ohu monimpo nana omo oka baako akira ni enti bema na onu no drive off front no onu no yetini eyi no de no hospital a wan hye so no bana no omo echi no omo ye trap abeja no shas nti omo tini pi ena omo ni Jaguar bi no nya accident nti Jaguar no so no nipa mi no omo team no e de mo hospital nti so far nipa mi ensa ena de omo hospital a ni no de omo ashikra kyese omo dompe na omo tin na dompe enti ayi sarcasm yenu na we free here kwan na we so free here kwan wadaroma sidi ayi na se Jaguar no e be se ba ko no tu nti no na T junction nti susu say de na ba ko free one side na ba ko free another side na me se be head on collision na e be pin electric pole bi a wooden electric pole na isi on mo a me say wires na electrical no to talk cars so ma eja chance ya show mo na e mu nchin so mo ye trap oman formula Facebook na omo ankasa mehwe wo mani so ade ka na chese asejuru ba wodi ahwie nyeye eti open wadawru mo e ba ni sei abusuafo abamu ana nti ka omuntu ye ni ye hu omani mpo ni hu abusuafo na enuanu omo police for mu face police ewa chese omo esi omo ye ka no eni omo be follow up to hospital no other physical no call ye ni akwa hwe say ebi ase beti omo akata ni aboya mi identify incofo no ni ebi omo busuafo eti we no na the registration numbers no ana bako the registration man ni boss say akira ni 23 educated so no Jaguar no de I scraps who say campo as abubu ya shi bibia I check you know anything through the registration but I share check but akira no na I say
you who him now, you who the crown. I am meaning say accurate. And so eyewitnesses they say, Bakuna shake, you know, a jaguar. Yay! Is Legon here na me pacho oman formula we die e mesre se wonya kokodura memma ubehwe se de nipa da sani anyame abo ne se nusu ne saso chese wa hia kaka ni mama entiwe no omo tini yi afiri mu ana eduo wan see, you know, I say nipa obaba ko film na share body bag no second person no on the no akem no ka say so ye twitwa or shabatit no and I see the awashi no ye ka say twi body na wan hwe no better see madam puni na into no ye twitwa tit na that ye no tani tini create enough room tani yi na chete no nam kakra e binya no na yinya payo asemu wadawrumo wodi waso toto fom no de na timamufo ne keka wo se de na kofa baaye eja oversee ya no me asemi ye baaye na ya so ya shiwe rescue no intino ye na nke bitima investigation ni etimi ehu se nipa we police entity so antino so no mo part so mo ye investigation about accident be say you know somebody na ye ne mo collaboration what enti nipa miensa mutimi gi wo mo nkwa ede wo mo call ayaresabia no wo mo tibiam wo mo dabre mu tesei nyame bo a ye later ne ba ko follow up after the time yi o mo de no mu nye nguye enti no ye bomba se omo ebe survive at least no there about no work out yeah money no actually only to survive there but is being able to identify a man now because anya no no be mo na aboy am itini ehu onukusia for intino in time e go say onu na two no mo ti jagwa no mo survive here no so ye be you to survive o show mo na omo fie no kwa ni mu kakra na young boys here bia as a young boy here bia young boys but you know man it's difficult to tell their age because they said your mind don't go but me just say the number of 20 ha asamba kureni the uncle found that so I'm punch a boy humanity young go for fire service say and how much your money share or say accident na nipa na trap and I say omo ukra omo a see and here you share uncle for na bodies no no fire service juma no the best senator the institution is perfect and so the best senator for boy almost supporting if say wherever human life is involved yeah never baba job abusuafo enye nsem no ya yete ewo yasum ene overspeeding ene de we ni na ebai aha attention TV mesre so be share video ama afro hansa akem midi edi Fatima makra